Ka Pasadwar Cluster Sports Meet ka wakat so the point o ka chuwakut ka wadapan man hachnong kamsing haka katsan wakan rutri uni benai. Kani ka lempung daman go ka warap her he waki khynnah skor ki wasikai waki paitba happen kam gida ki lieñ ha ila iwan lengba ka wa mentru tisang yo poi cha kachnong kamsing. Ne baha kani kachnong man go ka bompo serok kari we go ha khapot wa kari Bangladesh. Hagani ke lempung dewan chimbynta da kenditli ki skor hewan rutli to ki lower primary school walitli ki upper primary school na ki sotli ki chnong ki wahab hapo ka Pasadwar cluster ki teto ka chnong Pasadwar lumpengat khynnah wa ka chnong kamsing. Hagani ke lempung wa arsingi da chibon ki yele ki we da wan wa ya ka da generous ka tri ka chnong kamsing u Agustin pamblang he lang ki wa he chnong ki wasikai ki khynnah wa ki paitba. Da samle ya ki khusnam chaki wa job haki benta wa per we ye nam best match pass na ki skor upper primary da yo da ka khynnah UP school haka kerdan lower primary da yo da ka Pasadwar government LP school ye nam best discipline da yo da ka kamsing LP school we haka ye le ball na liang ki chenrang na ki upper primary school da ra da ka khynnah UP school ne liang ki kan thai da job da ka Pasadwar upper primary school. Nagi school lower primary 1 neliang ki chenrang dara daga kamsing LP school we neliang ki kan thai dara daga khynnah government LP school de ele ye nam best athlete ye ki songut ki khynnah ki wa pau bha he ye le ki he wa neliang ki chenrang na ki UP school dara da suman tudu wa naga khynnah UP school neliang ki kan thai na ki UP school de yo daga dayo mika shila naga Pasadwar UP school. Nagi khynnah lower primary 1 neliang ki chenrang dara da federation swear naga kamsing LP school nagi kan thai wan de yo da ka kobita tati naga kamsing LP school. Nengkong